kaunti ya Nyamira abarai b'Ekiama ya Jubilee baigoire Abisi Enyia chikiamikio asensemo ya Bosamaro meye kaunti ya Nyamira igati abarai baikerana enseme yo no MCA obogichora George Morara Mary Migiro oyokurwanire kirego kyabangina ase kaunti ya Nyamira na baigo Janet Kumenda nigo bono baruro kuboria gucha asaba gusi kwene kibunango sira bare Fred Matiangi asobochori bore bosio asiri bagali oborai bwense abanginara Abisi ya Bosamaro abantu baminto epati ya Jubilee igegucha paka mashinani wacha kuligerio mwana minto Dr. Fred Kengo Matiangi chikura koruga mashinani ndokole tibu ya haki wono igango bakerambi ya mono abaheshimiwa baito bonsipi baikaga asoko igobisi yeiga naende ngakere oyo minto beni nyabunga oyo tenenerete constituency ya West Mogirango ngasi akolire asama dieta Dr. Janet asana bangina ba minto ndoche mwasaso okire igana tumirwe korwaria Nairobi asomosike Uhuru Kenyatta Fred Kengo Matiangi na baikoyo bonsi pibate biringagaki huku ward ya Bosamaro na watu wetu wote wa Bosamaro ward na by extension West Mugirango kwa jumla tumekubaliana tuta support mtoto wetu Fred Okengo Matiangi. Tungependa kusii kabila zingine zote kwa sababu asa kutoka Nyanza. For a long time we have supported our neighbors. We have supported the Luo Nyanza through my former party leader Raila Amolo Odinga. Tungechukua hii nafasi pia kuwaomba wenzetu who are our neighbors, who we associate on a daily basis, na wao pia warudishe mkono wa support our candidate Fred Okengo Matiangi. Na chine tongwatisie Matiangi Kiaigore chini offices kerase Jubilee dekoreki egende motwe ninche nchabangina mongina narote venga kura ndoraika kura tutafika hapo.